Allin puncha wayqikuna panaykuna qankunawan kachun nuqaq sutimi Valentín Cruz Turpo. Kunan puncha waykuna panaykuna rimay musaykichis Diospaq seminmanta Virgen María mamanchismanta waykuna panaykuna Diosninchispaq seminta kicharusunchis Virgen María mamanchismanta rimarunanchispaq imaraykuchus waykuna panaykuna siempre nuqanchis cristiano catolikunata wakin wayqanchiskuna hermano evangélico hermano protestante hermanos separados paykunan siempre niwanchis waykuna panaykuna Virgen María mamanchismanta milita paykuna rimanku utaq waykuna panaykuna mana munankuchu rimayta nitaq waykuna panaykuna imatapas ruwayta munankuchu Virgen María mamanchismanta waykuna panaykuna paykunaqa ninkun mana nuqaykuqa munaykuchu Virgen Mariataqa imaraykuchus Virgen Mariaqa manan salvawasunchu ashwanpas wawallan Jesús llapunin Jesucristo llapunin salvawasunchis nispa nillankutaq imaymanata ninku Diosninchispaq mamanta desprecianankupaq imaymanata paykuna rimanku waykuna panaykuna nillankutaqmi María mamanchisqa manan mamanchischu nitaqmi Diospaq mamanpaschu manan Diospaq mamanpaschu nillankutaqmi huchayuqma cualquier mujerma payqa nispa ninku imanaqtintaq virgenri kanman ashka wawaqma nispa nillankutaq acaso kunan uyarisunkichu mañakusqaykita nispa niwanchis acaso hanaq pachapichu kashan wañupuñan tumbanpi kakushan nispa waykuna panaykuna chaykunata kunan yacharusunchis waykuna panaykuna chaykunata Diospaq siminwan kutirachisунchis waykuna panaykuna hay veces chaynata waykuna panaykuna niwanchis kay hermanunchiskuna chayrayku nuqanchis mamanchistaqa Bibliapi kashantaq chayqa rimananchis Bibliawan waykuna panaykuna hina kaqtinqa waykay hermano evangélico hermano protestante uyarimashanki chayqa Bibliakita ama hina kichayruy ama aqnallapichu uyariy hinaspa Bibliapi qan rikunaykipaq imaraykus nuqayku catolicuna niyku Diospaq maman nispa anchikunata ima llapanta t'ajuqirusunchis waykuna panaykuna hina kaqtinqa a ver qallarisunchis imaraykun católico runakuna nuqayku niyku kay Virgen María mamanchista Virgen nispa kay Jesucristo mamanta niyku nuqayku Virgen nispa católico masiykunapas qankuna yachanaykichis mastaqa nuqanchis catolicunaqa imanaqtinmi Virgen ninchis imaraykuchus Isaías kashanika Isaías libro de Isaías capítulo 7 versículos 14 anchipin niwashanchis kaynata ñawinchasunchis waykuna panaykuna kushka chay hinaqa kikin Señor Diosmi huk señalta rikuchisunkichis nishan huk señaltas rikuchiwasunchis imataq chay señalri chay señalmi Nuevo Testamentopi rikukun waykuna panaykuna Evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 22 chaypin kay señal cumplikun rimasqan kay cumplikun waykuna panaykuna repeticionmanpas aqnalla kunan leyimusunchis Isaías llata chaymanta qankuna wasipi leyinkichis Mateo capítulo 1 versículo 22 anchipi kasqallantataq rimawasunchis waykuna panaykuna chayrayku nuqanchis ninchis María mamanchistaqa Virgen nispa Virgen antes durante y después nispa antes del parto durante del parto después del parto imananta manaraq wachakuspapas Virgen llapunin wakin wayqinchikkunaqa ninqa manan Virgen ñachu ashwanpas ashka wawayuqmi nispa niwanchis pero mana Bibliapi kanchu chay wayqikuna panaykuna ashwanpas kunan imanaqtinchis Virgen ninchisiqa kaypi kashan a ver ñawinchasunchis munayllata wayqikuna panaykuna huk sipasmi unquq kashan nispa huk sipasmi unquq kashan Rik sipas, imata chi significan kay traducción pe quichuapeqa rik hay veces nuqanchis sipas ninchis wakin runakunata rik wakin runakuna munay sipaschata aqnata waykuna panaykuna pero kaypiqa sipastaqa nishanik sipastaqa mana qhariyuq warmi chikata nishan warmi chikata warmi sipaschata chita nishan kaypi waykuna panaykuna huk sipasmi unquq kashan nispa maypita huk sipasri unquq kanman mana entendikunchu Bibliapi anchita imaraykuchu sipasqa mana qharillayuq anchita ninchis Virgen manaraq wachakushaspa rik unquqllaraq kashaspa Virgen payqa a ver kuna siguisunchis a ver huqtatawan a ver qhawayrunchis paymi nishan paymi mana kaypi kanchu waykuna panaykuna tukurapunchu punto hinaspa qallarinman huk anchita nuqanchis cuentata qukunanchis huk chikan estudioso hina kananchis huk chikan yachayta nuqanchis hamut'ananchis umanchispi literaturakunata ima yachananchis sichus nuqanchis riki profesorta tapuysunman rik comunicacionmanta chayqa a ver kaypi profesor ima ninantataq nishanri nispa chayqa payqa profesor yachawasunchis kaypi kashan punto kama leyinki nispa punto aparte o si no punto seguido dos puntos seguidos aqnata payqa yachawasunchis ankiqa kumalla kashan entonces signallaki leispa nispa entonces kaypiqa kashan waykuna panaykuna kumachalla entonces imatan qué significan sipas llapunia
kaypi kashan qawariyta a ver paymi qhari wawata wachakunqa nispa nishan. Paya, o sea, sipas mana qarillayuq wachakunqa nimrik Biblia Espíritu Santo llantuykuqtin waykunapa naykuna pay unquq rihurin hinaspa wachakunqa sipas kashaspallapuni. Imata significan? Virgen kashaspallapuni. Virginlla antespas karan, ñawpaqpas karan, kunanpas virginlla wachakuspapas kanqa nispa nishan. Anchitan intendinanchis waykunapa naykuna. Porque nishami paymi qhari wawata wachakunqa Immanuel tataq sutichanqa nispa. Imataqchi Immanueltas sutichay significan. Immanuelqa significan Dios taytanchis hanaq pachamanta nuqanchiswan kashan. Maypi Jesucristo taytanchispi. Entonces chirayku waykunapa panaykuna nillanchistaq Dios ta hanaq pacha Dios ta uraykamun aychaman tukun kay Virgen María mamanchispaq wiksanpi chayqa anchayrayku ninchis nuqanchisqa Diospaq maman nispa Virgen María mamanchistaqa. ¿Rik? Entonces waykunapa naykuna Immanuel imatan significasqa Dios con nosotros. Rik castellano rimaypaqa, pero nuqanchispaq quechua rimaynispaqa hanaq pachamanta Diosmi nuqanchiswan kashan, uraykamun hinaspa nuqanchiswan kashan. Espíritu Santopa munayninpi riki unquq yakusqa Virgen María mamanchis hinaspa waykunapa naykuna riki kay pachaman uraykamun. Chaymi significan Dios nuqanchiswan kashan. Entonces chay wawata waykunapa naykuna wiksanpi kasharan hinaspa Dios riki Immanuel. Entonces chirayku ninchis Diospaq maman nispa. Wakinkunaqa niwashankumancha mana Diospaq mamanchu kanman nispa. Pero nuqanchis qhawayrusunchis waykunapa naykuna Evangelio de Lucas capítulo 1. Mas chatawan nuqanchis Diospaq mamanpunichus manachus chayta nuqanchis yachananchispaq. Porque wakinskuna niwanchis ay imataraqmi niwansi paykuna niwanku nuqatapas qankunatapas nisunkispunña. Manan Diospaq mamanqa kanmanchu porque imaraykuchus Diosqa manan qallariynin kanchu. Sichus qan niwaq mamayuqmi Dios niwaq chayqa, entonces Diosqa qhipatanicha entonces hamunman. Entonces María chakanman Diosa. Entonces María ruarunman Diosta karan nispa. Entonces entendinku malta umankupi paykuna imata nispa. Paykuna entendinku mama kayqa ima kasqa. Kamaj kay, paqarichiq kay. Pero wayqikuna panaykuna yachasunchis. Mama kayqa manan paqarichiq kaychu, manan kamaj kaychu, ashwanpas imataq kanman a ver, imataq. Naqa nisqan Isaías nisqan hina payqa unquq kitasqarik. Chimanta wachakusqa qhari wawata nishanik. Entonces waykunapa naykuna anchimi importante. Wachakuq kay, unquq kay, chimantapas wacharuqtapas cuidan, mihuchi, p'achachi, anchimichi mama kay, manan kamashanchu Taytanchis Jesucristotaqa. Taytanchis Jesucristoqa ña karanña, ña payqa Dios puni karan antes mantapas. Kay pachata kamashaspapas payqa karanpuniña. Paywanpuni kamakun waykunapa naykuna. Entonces chayrayku waykunapa naykuna mana riki mama kayqa significan creadorachu, mana kamaqchu. Ashwanpas unquq kay, wachakuq kay, cuidaq kay, p'achachiq kay, mihuchiq kay. Entonces chayta waykunapa naykuna mana hermanonchiskuna entendinkuchu mama kayta. ¿Acaso mamanchiskuna nuqanchitapas kamawaranchichu? ¿Acaso nuqa wawachayta a ver kamayrusqa a ver fabricayrusqa a ver ruwayrusqa a ver nirankuchu? Manan. Ashwanpas chayta waykunapa naykuna nuqanchis yachananchis manan mama kayqa kamaychu. Ashwanpas mama kayqa iman kasqa. Ajá, mama kayqa chay unquq yakuy rik. Entonces mamanchis Virgen María unquq yakuranchu Jesucristo taytanchis wawanta. Entonces unquq yakura. Entonces chay wawar imataq kasqa Immanuel rik. Immanuel taqchayqa nishas riki Dios con nosotros. Dios payqa kashasqa chay wiksapi Immanuel. Entonces waykunapa naykuna chaytan significa Dios paq maman. Entonces chaytan kunan Lucasta más chata kunan qhawayrusunchis. Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 43. Anchipi más chataraq nuqanchisqa yachayrusunchis. Porque imaraykuchus waykunapa naykuna kaypin Santa Isabelman Virgen María mamanchis visitasqa ña unquq kashaspaña. Hinaspa chayrusqa wasiman, hinaspa riki chaypi rimasqaku hinaspa Santa Isabel nispa nishan ancha samipuni nishu kusikuy Dios nipaq maman kunan hamurwasqa nispa vistaramasqa nispa nishan qawariysa a ver versículo 43. Nuqapaqqa ancha samipunin Señor nipa maman rik Señor nipa maman. O sea, qankuna churakuysa a ver chay escenapi Virgen María mamanchis pay hamusqa rik pero unquq. Hinaspa nishan chay wawas chay rik wiksapi kashan chay wawas Dios. Pero mana kayta Isabel rimashan waykunapa naykuna aqna
runa hinallachu nuqanchik hinallachu ajna mana espiritullayoqchu ashwanpas Espíritu Santuwan k'anchaykusqan Espíritu Santuwan hunt'aykusqan porque ñawpaq chatakunan qhawaru sumariki Espíritu Santo Santa Isabelpi hunt'aykusqa karan hinaspa reconocishan chay wawata wiksallaperaq kashan chay wawata Diosta hina porque pay nishan Señor nipa maman visitaramasqa nispa ancha samipunin nuqapaqqa nispa qankuna a ver Santa Isabel kawaqsi karanchi imanataq kunan wiksapi wawa kashaqtin niwaqchu Dios mi kaypi kashan nispa mana ya atuaqchu nitaq nuqapas ni pipas atinmanchu ashwanpas Espíritu Santo chayta k'anchaykuspa rikuchiwanchis porque Santa Isabelpi Espíritu hunt'aykusqa karan entonces chayrayku waykuna panaykuna pay reconocishan chay wawata wiksapi kasqanta Virgen María mamanchis kasqanta Diosta hina hinaspa nishan qhawari nuqapaqqa anchas hamin Señor nipaq maman watukamuayninqa nispa nishan Señor nipa maman pero hermano protestante kunaq Bibliami kayqa qankunaq Biblia kichis wayqi panay hermano evangélico hermano mana qan católico kashanki chayqa entonces qanpaq Biblia kinkayqa quechua rimaypi chaypi qankuna aceptankichis Señorpaq mamanta hina imaraykuchus qankuna traducisqaykichis karan hatun esewan Señor nipa maman nispa a ver qhawaris a ver acaso nishanchu ese uña ese chawanchu qhawaricha ankita a ver Señor nipa maman nishan qué maravilla, hermanos. Chida kunan cuentata qokunanchis. Cheraykun catolicunaqa niko Dios paq maman nispa. Mana niko nuqaykuqa a ver Jesús pa mamallanmi mana Dios paq mamanchu nispa. Wakinkuna ninku Jesús pa mamallanmi nispa. Mana Jesús pa mamallanchu wayqi. Jesús qa Diosmi. A ver tapusayku wayqi hermano evangélico. Jesús taytanchis Dioschu manachu Dios. Qaniwanki. Ajá, Diosmi nispa. Pero wakinkunaqa niwasun manan Dios nispa porque wakinkunaqa kanllankutaqa mana católico runakuna mana reconocinku Dios por ejemplo israelitas creo que es adventistas no sé wakin runamasinchikuna por ejemplo kay testigo de Jehová manan por ejemplo testigo de Jehová ninku ponen manan Jesucristo Dios nispa mana ponen nispa a ver kunan tapullanki testigo de Jehová runata manan Dios chupaypaqqa ashwanpas huk profeta hinalla huk importante runalla Bibliapi pero manan Dioschu pero no canches católico runapaqqa no canches cristiano kunapaq evangélico a ver wayqikuna qankunapaqpas Diosmi Jesucristoqa entonces wachakuranta Virgen María riki María Jesucristo awanta entonces Diospaq maman ya chayrayku no canches nichis Diospaq maman nispa chaymanta kunanqa rimayrullasunta chay Isaías llamantataq kunan rimayrusunchis a ver, imanaqtintaq wakin wayqinchikkuna nishuta nillanku riki Virgen Mariaqa manan virgenñachu porque ashka wawayuqmi nispa. Kunan comprendirusunchis chay profeciata. Chaymi huk profecía kashan ñawpa testamentopi Isaías capítulo 7 versículo 14. Chaypin waykinkuna ninku manan Virgen Mariaqa virgenñachu porque virgen kayqa mana wawayuq kaymi nispa rik. Entonces aliña mana wawayuq kay. Pero Dios taq munan chayqa virgen kananta chayqa virgenllapi kanqa. ¿Acaso nishamar Bibliapipas manan Dios paqqa mana ima atipas kanchu? Llapanmi imapas Dios paqqa atillapunin. No qanspapas cristianokunapapas Dios ninchis poderosochu manachu. Atiniyoqchu manachu. Tapuyku wayqi. Virgenllata mantenita atinmanchu karan María mamanchista manataqchu. Entonces qanniwanki mana atinmanchu. Entonces mana Dios ninchispi ininkichu kan. Atiñoq kasqanpi, hatun atiñoq kasqanpi. Entonces chayta noqa nishaykis wayqi kay profeciata noqanchis qawananchis yachananchis hayk'a wawayuqsi kanan karan chay virgen chay Mateo capítulo 1 versículo 22 kunan qhawaychaykis riki anchaypi kunan qhawallankichistaq hayk'a wawayuqmi chay virgen chay María mamanchis kanan kasqa hinaspa chaypi cumplikushan hayk'a wawayuqsi pay kallasqataq a ver chayta noqanchis rikunanchis kay profeciapi ima nishanmi a ver qhawari hayk'a wawayuqmi Virgen María mamanchis kanan kasqa kikin Señor me huk señalta rikuchisunkichis ña leerunchishña chayta huk sipasmi unquq kashan paymi qhari wawata wachakunqa hayk'a a ver niwaychis qankuna niwaychis ya kunan niwaychis a ver hayk'an a ver pisqa wawayuqmi kasqa niwaykanqa wakinqa chaypitaq kashanqa hermanunkuna nispan hermanunkuna kunan yachunchis imaraykus hermanunkuna nikunchaytapas wakinkunaqa ninku hermanunkuna nishanmi Bibliapi nispa Jesucristo taytanchis hermanunkuna nispa pero wayqiykuna yachankichu Bibliata icha huk pastorlatachu uyariranki falso huk pastorlata uyaririnki chayqa estudiana allinta hamut'ana umanchispi hinallataq mana huk runallatachu uyarinanchis ishki 15 tawapisqata ashkhata
Entonces chaypi niwashanchis kaynata. Paymi qhari wawata, mana ninchu qhari wawakunata. Ninmanchus karan Isaías, kay profeta Isaías ninman karan qhari wawakunata wachakunqa ninman karan. Anchichaq Crisonman, Virgen María mamanchasqa ashka wawayuqmi nispa. Anki wawankuna espiritualmente kashanchis riki anchikunaqa sapaqya, pero kunanqa rimashanchis kay virginidad, kay riki sumamos riki ashka wawankuna carnalmente nis riki kay yawarninmantapuni kay wiksanmantapuni lluqsiqkunata rimashanchis. Espiritualmente no kanchis cristianokuna chaykunaqa ashka wawankuna kanchis, pero wallkunapunaykuna kaypi niwashanchis paymi qhari wawata wachakunqa nispa, Emmanuel tataq sutichanqa nispa. ¿Rik? Entonces chaymi wallkunapunaykuna importante. Kaypi qhari wawata wachakunqa huqllata. Qhari wawata nishan, mana ninchu qhari wawakunata nispa. Chaymi riki Evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 22, 23 chaypipas niwashanchis riki manan riki ashkatachu wachakunqa. Qhawarilosumpas, a ver. Doncella sipasmi wiksallikunqa. Hinaspa qhari wawata wachakunqa. Rik? Doncella sipasmi qhari wawata nishan, mana ninchu qhari wawakunata, nitaqmi ninchu ashkata wachakunqa ninchu, huqllata qhari wawata wachakunqa. Rik? Emmanuel tataq, Emmanuel sutiwantaq sutichanqaku. Chay sutiqa Diosmi nuqanchiswan ninanta nin. Rik? Entonces anchipi allin entendinapaq kashan waykunapunaykuna. Nuqanchis chaykunata entendinanchis, chayrayku nuqanchis ninchis riki Virgen María nispa. Virgen. Antes, durante y después. Virgen yapuni ñawpaqtap manaraq wachakuspapas y wachakuspapas, porque Virgen yapuni nispa, doncella sipas yapuni nispa nishan. Manan punto kanchu chay rimashan anchichapi. Sichus punto kanman riki waykunapunaykuna riki anchaychaqa nisunman riki an sapaq texto chayqa, sapaq oración nispa. Kaypi kashan komalla. Qhawaritz, a ver. Doncella sipasmi wiksallikunqa nispa riki, wiksallikushanpas doncella kaspalla. Mana qhariyuq kaspalla, mana naspalla, virgen kaspalla nispa. Doncellaqa virgen kay, rik? Virgen yapuni. Hinaspa qhari wawata wachakunqa, rik? Wachakuspapas virgen yapuni kashan, porque mana chaypi kanchu punto, sino coma kashan, coma. Hukniypiqa sigishallan chay oración. Emmanuel tata sutichanqaku, rik? Kaq anchipiña mana ni siquiera sibes tukunos. Tukupushanqa chay explicayta tukuspaña imatachu si significa riki chay Emmanuel sote anchita tukuspaña punto nisha. Anchipichaqa huk punto kashan, aqashan. Anchichaqa sapaqtaña oración rimashan. Entonces anchita nuqanchis entendinasa waykunapunaykuna. Chiraykuninchis Virgen, Diospaq mama ninchistaq Emmanuelta significasqanrayku Dios nuqanchiswan kashan. Dios chay wawa kashan wiksapi kaq. ¿Rik? Entonces chirayku ninchis Diospaq maman nispa. Ñaqa ña rimarunchis Santa Isabel manta, Diospaq maman kasqanmanta. Chaykunata rimaqtinsia hay veces waykunapunaykuna siempre hermanonchis evangélico waykunaqa chiqnipakuyta qallarinku Virgen María mamanchista. Nitaq rimaytapas munankupas iminas kakunkupas. Hinaspa mana kanchu Bibliapi ajna chiqnipakunanchispaq. Ashwanpas hasta Génesis manta pacha hasta Apocalipsis kama Virgen María mamanchistmantaqa allinllatapuni Biblia rimashan. Génesis capítulo 3 versículo 15 anchipipas sagrata serpienteta Dios taytanchis nispa nishan umakimantan sarusunki warmi nispa ganasunki punin nispa nishan. Entonces waykunapunaykuna chay warmin representan kay riki Virgen María mamanchistmanta. Virgen María mamanchistmantaqa pitaq naceran Jesucristo taytanchis. Jesucristo taytanchis nacispa kay 30 años nuqanchispaq wañupuaranchis cruzpi. Hinaspa sagrata vencen cruzpatapi. Entonces anchita rimawashanchis kay Génesis capítulo 3:15. Entonces chipin waykunapunaykuna manan Biblia kanchu malta rimay Virgen María mamanchistmanta. Huchasapan, haqaynan nispa rimanku, chiqnipakunku, manan Virgen taqa munaykupunichu, mana punin María taqa munaykuchu, Jesucristo llata punin nispa. Pero waykunapunaykuna entendinanchis kaypi. No kanchasqa adoranchis pitataq. Virgen tachu, icharriki no kanchas adoranchis Jesucristo tachu, Jesucristota. Católicokunapas, evangélicokunapas adoranchis waykunapunaykuna Jesucristo taytanchista. Manan María mamanchistachu. María mamanchitaqa Diospaq mamanta hina respetanchis, porque chay Virgen María mamanchispaq chawpinta, paypaq chawpinta hanaq pachamanta kay pachaman uraykamuran, rik? Entonces chayrayku nuqanchisqa hatun respetuta puni qunchis. Mana puni nuqanchis chanqarusunmanchu. Nitaqmi Bibliapi kanchu huk evidencia Virgen María mamanchista chanqaruyta. Por ejemplo, nuqanchis qhawaysunman riki kay
Evangelio de Mateo capítulo 2 versículo 11. Chitapas kuna kawairu suman. Chipriki magu kuna riki waikuna panaykuna María mamá riki wawachantin kashaktin charamuranku chay magukuna. Orientimanta Rías Magos nins rik. Entonces chay magukuna rik charamusqa karan. Wawachantin kasharan Virgen María mamanchis. Hinas pariki paykunaqa adoraranku. Chay wawachata pero mana Virgen María mamanchis nirankuchu hawachama lluqsiri kanqa nuqayku wawachata adorasaqku nispachu. Chinata paykuna entendichikunku hermanunchis evangélico wayqinskuna. Chirayku mana paykunaqa rimankuchu. Mana paykunaqa respetankupachu. Huchasapan nispa. Pecadoran payqa nispa niwanchis. Nuqanchis respetananchis, predicananchis, ejemplonta, humildajninta, mana nuqanchis chiqnipakusunmanchu, mana nuqanchis sunmanchu, hawachama lluqsiri nispa. Apostolkunapas, paykunapas, waykunapas, kushka karanku, Virgen María mamanchiswan. Apóstol San Juanpas, mamanta hina chashkikapuran. Cruzmanta, kay taytanchis qoran riki mamanta hinaspa chashkikuspa, wasinman pusapuran. Y manan pay niranchu, mana nuqaqa Virgen Mariataqa munanichu nispachu. Nuqanchispas kaqllataq aceptananchis, mamanchismi nispa. Chayna wayqunapanaykuna Virgen María mamanchis nuqanchispaqqa mana nuqanchis chiqnipakunanchischu, mana nuqanchis nisunmanchu huchasapan, huchayuqmi nispa. Imaraykuchus nuqanchis cristiano católico runakunaqa yachanchismi Virgen María mamanchis kasqanta Diospa grashawan junt'aykusqan saminchasqa warmi kasqanta. Bibliapi yachanchis. Lucas capítulo 1 versículo 28. Chaypi yachanchis Virgen Mariaqa Diospaq grashawan junt'asqan kashan nispa. Mayqan Bibliatapis kichari wayqi. Diospaq grashawan junt'asqa. Llena eres de gracia. Ángel pachawpinta nispa nishan Dios. Kay warmiqa Diospaq grashawan nuqaq graciaywan junt'asqan kashan. Dioswantaqmi kashanpastaq nispa. A ver, nuqa tapusayku wayqi panay. Dioswan nuqanchis kashanchis chay santuya kanchis. Graciayuqqa kanchis. Inmaculado kanchis. Chirayku nuqanchis ninchis católico runaqa inmaculado. Mana huchayuq warmi nispa. Mana huchayuq warmi. Mana nasisqanmanta pacha huchayuq nispa ninchis. Porque chaypi Biblia nishan llena de gracia. Ancha hatun samiyuq warmi nispa. Saminchasqa warmi nispa. Entonces chaypi yanqay entonces Biblia ninman karan sichus riki hermanunchiskuna ninku huchayuqmi kashan wañupuranmi nispa. Huchayuqmi wañunqa riki. Yachanchismi chayta Bibliapi Romanos 5:12 anchipi niwanchis riki nuqanchasqa wañupunchis huchayuq kasqanchis rayku. Pero payqa manataq huchayuqchu nasin chayqa. Entonces wayqunapa Dios ponetaq escogikuran chayqa mana payqa wañupunchu. Mana payqa huchayuqchu. Porque payqa llena de graciataq kashan. Diospaq graciawan junt'aykusqataq kashan. Iminataq wañuypis payman aypamunqari. Chayta nuqanchis iñinchis manan Virgen María mamanchis wañupuranchu. Ashwanpas payqa hanaq pachamami puñuspallan siqapuran Diospaq atiñinwan nispa. Chayta ninchis Virgen Asunta nispa. Chay kashan Bibliapi Apocalipsis qillqapi kashan wayqunapanaykuna. Apocalipsis qillqa qhawayrsunchis capítulo 12 versículo 1. ¿Ya? 12. Apocalipsis capítulo 1 versículo. A ver. Apocalipsis capítulo 12 versículo 1. Anchip kashan. Qhawari. Virgen María mamanchis hanaq pachapi kashan. Ñali muchishan riki huk warmi manta. Génesis capítulo 3 versículo 15. Kunan chay warmi hanaq pachapi kashan. Kay capítulo 12 versículo 1. Apocalipsis ancha qillqapi qhawasunchis. Hermanoykuna qhawayrusunchis por favor. Huk hatun manchay señalmi hanaq pachapi rikurirqan. Huk warmin ahí está chay warmi tarirunchis. Huk warmin umaykimanta sarusunki nispa nisharaniki. Kay Génesis 3:15. Chay warmin sarun umanmanta. Cristuta nasichispa wiksanmanta. Anchi warmin kunan hanaq pachapi kashan rikuriramun huk señal. Qhawariychis, a ver. Huk hatun manchay señalmi hanaq pachapi rikurirqamun. Hanaq pachapi, imagínense. Hanaq pachapitaq mamanchis Virgen María kashan chayrayku nuqanchisqa mañakunchispas wayqunapanaykuna. Chayta kunachallan yachayrusunchis, pero ñawinchayrusunchis kaychataraq. Huk warmin kashasqa intiwan p'achalisqa nispa nishan. Intiwan p'achalisqa. Chayrayku riki Virgen Asuntaqa siempre munaychapuni ch'ashka hinaraq rik umanpas ch'ashka kashan. Rik qhawarisunis imaraykus ch'ashka chayta imaraykus rik intiwan p'achalisqa hina. Umantaq chunka iskayniyuq ch'ashkamanta corunayuq killatataq sarushasqa nispa. Qué bonito, hermanos. Iglesianchis católica manan hayk'aqpas inventakunchu hukkunamantachu maykunamantachu. Ashwanpas Bibliamanta urqun. Chayraykuni Virgen Asuntaqa imagenninpas riki kashan munay intiwan p'achalisqacha. Y umanpitaq riki ch'ashkakuna riki nishan.
umanpitaq chunka ishkayniyuq ch'ashkamanta kurunayuq rik chunka ishkayniyuq ch'ashkamanta kurunayuq nispa nishan chunka ishkayniyuq 12. Entonces qankuna retukis kanqa crewanakishispaq chay a ver virgen asuntata calcata respakichis maitaña respakichis virgen asuntata kuna rikunkichis yuparunkichis 1 2 3 4 5 6 huk iski 15 tawa pisqa suqta qankuna yuparunkichis 12 kama qanchis chunka ishkiñuq kama chiqaytachus bibliamanta iglesianchisqa ruwashan chaykunata qankuna comprendinkichis. Hina kaqtin waykuna panaykuna chaytan nuqanchis ninchis hanaq pachapin kashan chaytan ninchis virgen asunta nispa hanaq pachaman wichapuymi asuntaqa rik Diospaq atiniwan hanaq pachaman wichapuy chaytan ninchis asunta nispa. Entonces waykuna panaykuna Virgen Mariaqa manan wañurapunchu imaraykuyus payqa mana huchayuq rik mana huchayuq maypi kasqa Lucas capítulo 1 versículo 28 anchipi llena de gracia ángel Gabriel nishan payta llena de gracia nispa Diospaq graciawan juntasqa ancha hatun samiyuq santa warmi payqa karan chayrayku mana huchayuq ninchis inmaculada Virgen asunta ninchis asunta hanaq pachaman wichapun chay warmi nispa ninchis. Entonces waykuna panaykuna hanaq pachapitaq Virgen María mamanchis kashan chayqa chayrayku nuqanchis mañakunchis chayrayku nuqanchis intercesionninta mañakunchis kay pachapi kasillaspara waykuna panaykuna payqa intercedewaranchis imataq chay intercede manan payqa salvawaqninchischu entendenanchita wakinkunaq ninku ay chay Virgen Mariaqa Virgen a ver chay Virgencita chaypi imagennin kashan nas milagrosan chay Virgenqa nispa waykuna panay entendenanchis Virgen María mamanchasqa manan paychu milagrotaq ruwan pitaq ruwan Jesucristo taytanchis wawan hanaq pachapi kashan hanaq pachapi y llapan lugarpi Dios hina kashan y Virgen María mamanchispas waykuna panay hanaq pachapi kashan entonces payqa imatataq ruwan mañakun hanaq pachapi kaq wawanta Dios kashan hanaq pachapi payta mañakun pero mana paychu milagrota ruwan rik mañakuqlla chaytan waykuna panaykuna ninchis Bibliapiqa intercesor nispa intercesor imataq chay intercesor mañapuanchis wawan Jesusta anchimichi mañapuanchis nuqanchis intercesor kasunmaya nuqa por ejemplo qampaq waykay mañaypuyki rik mañaypuyki yasta kashanki hospital pichaq mañaypusayki entonces nuqa kashan intercesor Dios manta rik entonces ancha waykuna panaykuna intercesor pero mana kanmanchu mediadorqa Dioslla rantikuwaqllanchis yawarninwan nuqanchista salvawanchis anchimchi mediador ya pagashanmanpas hina rantikapanchis yawarninwan anchimchi mediar ya entonces anchiqa distinto rik intercesor chayrayku waykuna panaykuna hermanonchis evangélico wayqinskunaqa confundikunku paykuna imaqtintaq mañakushankiri acaso salvasunkichu Virgen María nispa manaya salvawanchischu pero mañakapanchis Salvador Jesusman entonces pitaq salvawasunchis pitaq milagrota ruwawasunchis Jesucristo taytanchis Virgen María mamanchispaq chawpinta rik entonces anchita nuqanchis entendenanas waykuna panaykuna ya entonces chaymi importante waykuna panaykuna Jesucristo taytanchisqa salvaq pero chay salvaqtaqa pitaq waykuna panaykuna wachakuran rik pitaq apamanchis chay salvaqta María mamanchis rik pay waykuna panaykuna Salvadorta apamanchis nuqanchispaq entonces waykuna panaykuna importante María mamanchasqa manan salvaqchu pero Salvadorta apamanchis manachu nuqanchis nisuma gracias nispallapas manachu nuqanchis hatun respetuwan chay mamanchista nuqanchis qhawakusunman wakinkunaqa chiqnikuylla María mamanchista mana chay allinchu waykuna panaykuna chayrayku nuqanchis waykuna panaykuna hanaq pachapitaq kashanchayqa nuqanchis mañakunchis Evangelio de Juan capítulo 2 versículo 3 anchipi rik tukurakapusqa vino karan rik hinaspa bodapi kasharanku chay matrimoniopi kasharanku rik kasarakuypi hinaspa rik Virgen María mamanchisqa imata ruwasqa Virgen María mamanchisqa nin wawanman Jesucristoman rik vinonku tukurakapun nispa nin chaymi chay intercede faltarushan vino nispa ni kay pachallapiraq kashaspa ña payqa intercedesharanña runakunapaq y nuqanchispaq kunanqa intercedepanchis a ver Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 kunanpas santukunaqa hanaq pachamanta nuqanchispaq mañapuwashallanchis Santa Mariapas santukunapas entonces chaymi importante nuqanchis yachananas waykuna panaykuna a ver qillqata chashkiqtintaq tawa kawsashaqkunapas ishkay chunka tawayuq kuraq runakunapas corderoq ñawpaqinpi umuykukurqanku rik
cordero ñawpaqinpi. Imata chi significa cordero ñawpaqinpi. Hanaq pachapin kashan corderoqa, Jesucristo taytanchasqa. Cordero ñawpaqinpis k'umuykukusqaku. Pikuna iskay chunka tawayuq runakuna, kuraq runakuna, ishki chunka tawayuq. Mayqankunataq chay kuraq runakunari kashanku. Ishki chunka tawayuqri. Significami kay tribukuna karanik chunka ishkiñuq, rik 12 tribus de Israel. Paykunatawan y 12 apóstoles sik chunka ishkiñuq apostolkuna rik paykunatawan kunan suma matemáticamente rik 24 ancianos rik 24 kuraq runakunas k'umuykukusqaku karan. Pero mana paykunallawanchu. Tawa kawsashaqkunapas nespanishan. Imamami chi referikun tawa kawsashaqkuna kay evangelistakunaman. Mateo, Marcos, Lucas, Juan paykunaman. Entonces paykuna rik qonqurikusqaku karan kay cordero ñawpaqinpi. Rik a ver kunan qhawasunchis. Kuraq runakunataq sapanka kasqanku arpayuq. Arpayuq kasqaku kay kuraq runakuna. Qhawasunchis, a ver, sigisunchis. Incienso junta qori hatun ukuyuq ima. Ya, huk p'ukupi inciensota apasharanku. Rik huk p'ukupi inciensota. Imataq incienso chay rik sumaqta q'aparin rik sumaqta q'aparin rik q'ushña wichiman seqan rik anchimi chay incienso, pero huk p'ukupi kasqa rik p'ukuyuq ima nishan rik. A ver, chay p'ukupi inciensoqa Diospi iñiqkunaq mañakuyninkunan nispanishan. Qué maravilloso, hermanos. Chaypi qhawari rishanchis rik kaypiqa chay p'ukupi rik inciensoqa Diospi iñiqkunaq mañakuyninkunan nispanishan. Kaychapi chikachanta pantaychiwanchis kay traducción. Biblia Católicapiqa imanishantaq. Manan Biblia Católicapiqa qhindachu nin. Chay p'ukupi inciensoqa Diospi iñiqkunaq mañakuyninkuna ninchu. Mana iñiqkuna nillanchu. Llapanpas iñiq kasunmanmi hasta saqrapanpas iñinmi Diospiqa. Rik manan kaypi allin traducciónchu kaypi. Kaypiqa Biblia Católicapiqa qhinata nishan kunan ñawinllamansakichis. Que son las oraciones de los santos nin. Que son las oraciones de los santos. Que chuaper imaninmantaq entonces. Kay p'ukupi inciensoqa santukunaq mañakuyninkunan nespaya ninan. Rik santukunaq mañakuynin. Otaq Diospaq wawankunaq mañakuynin nespa ninan. Entonces anchakunata nuqanchis entendinanchis. Entonces waykunapa naykuna chiraykuninchis Virgen María mamanchis santukuna llapanku hanaq pachapi mañakuynintin kashanku. Mana ch'inllachu kashanku. Mañakushanku. Entonces chirayku nuqanchispas mañakullanchistaq santukunaman. Pero mana santukunachu waykunapa naykuna nisqayhinapas milagrutapas imatapas juntawasunchis. Pin Taytanchis Jesucristo Dios Espíritu Santo paykuna. Entonces rikyo paymi waykunapa naykuna chay santukunaqa intercedillanku mañakapullawanchis y nuqanchis mañakunchis. Qan niwankimanchu waykay imapaqllataq nuqari santukunata necesitani, Virgen Mariata necesitani. Sichus waykay munanki directamente mañakuyta chaqa. Directamente mañakuy. ¿Acaso obligación kanchu qan mañakunankipaq santukunaman? Manan obligación kanchu, pero sichus nuqayku munayku católico runakuna mañakuyta mañakusaqku y respetawayku. Y comprende Bibliata llapanta. Mana Biblia kanchu prohibición huk runakunama chawpinta mañakuyta. ¿Acaso qan waykay prohibikunkichu? ¿Acaso waykay, a ver, hermano protestante qan kashan hermano evangélico, qan kanki evangelista, pastor, iglesia equipe, nas huk miembro ki nesunki huk iñiq runa nesunki. Pastor, por favor, mañay puway yastan kashan hospitalpi. ¿Acaso qan ninkichu? Directamente qan riwi. Directamente Dios mañarukuy ninkichu. Ya hermanita ninki, ya hermanita mañay pusayki, kay napi kultupi mañay pusayki ninki. Entonces waykay imatataq qan contradicikunki entonces. Kay santukunapas mañay puwanchis ya. Munanchis chayqa santukunaman mañaykunchis. Paykuna hanaq pachapi kashanku. Kaypi tarishanchis Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Oraciones de los santos. ¿No es cierto? Chay incienso kasqa oraciones de los santos. Santukunaq oración mañakuynin. Entonces waykunapa naykuna chaypiqa mana waykunapa naykuna contradicciontachu munanchis. Ashwanpas chiqayta mana kushkanllachu. Ari waykay hermano evangelio qan yachanki Bibliamanta allimi, pero kushkanta yachanki chirayku mana allinchu. Chirayku mana allinchu waykunapa naykuna. Entonces chayta nuqanchis entendinanchis católico hina mana kushkantachu. Ari santukunapas ruankun mañakunkun. Manan waykunapa naykuna nisunmanchu amaña santutaqa amaña Dios llaña. Pero santunkunari. A ver, pitaq, a ver,
Chay santukunaqa acaso paykunamantachu santo ranku manan. Dios ninches monachtin, Dios ninches milagrota ruachtin santo yankopas. Entonces no canches respetananches chay santo kunatapas. Y no canches pas kajlata santo yasunches, mana no canches raikuchu, mana no canches sacrifica canches raikuchu. Ashwampas pay monachtin, pay atechtin, Dios monachtin. Entonces, respeto siempre canan a los hombres de Dios. Dios paj runan kunaman respeto canan. Dios paj iglesianman, Dios paj cosas ningunaman, siempre respeto canan. Man no cansan su mancho, jucha sapan, cualquiera ancheja, Virgen María, man, importante ñachu, man, Dios le importante, man, maña cuidado a su mañachu, ¿no es? Pero, ¿por qué habla la Biblia de oración de los santos? Y más atenta, riman Biblia, Dios paj, iñejkunaj, oración ningmanta, maña cuy ningmanta, entonces. Y manachtin, ni más saber. Explíquenme. Entonces, voy a poner una anchita no cancha ni nanchis, hermanos evangélicos, con mamás. Mana cancho respuestanco. Paikunaka maitacha kewinko. Paikunaka imagen kunaman, paikunaka ashon, kewitianco. ¿Acaso idólatra no es para no gasta? Voy a poner con manan kibek rimashanches. Imagen mantachu, ne dajme idolo mandachu, ima mandachu. Ni rimashanches, Virgen María, Bibliapi, kashan, cheimanta. Kika foturia. Y mina a ver, papá y mamá y piscasha, hojlar yachtapi. Pero mana noka papá y mamá y koshane, pero noka papine fotonta. ¿Acaso noka fotonta rikuspay ni manachu ni man? Ay, papá y mina chakashan, alin su manas kashan. Nespa ni man ponía. Mana noka kasurapi mancho, noka canarapi mancho fotonta, porque papá está monacone noka. Pero mana kibich kashan, pero fotulian tapishani. ¿Rick? Entonces ponen hasta mucha emaraja. ¿Por qué? Porque es mi papá, es mi mamá. Mamá y takashan, papá y takashan, manoche mucha erima, ¿no? Cumpleaños ni por ejemplo, cama, cumpleaños en papá y baja, mañana absajanes, manoche mañana puiman. Entonces ponen hay veces chinata confundi kunku. ¿Qué hay foto kunaja? Yuyari chiwananchispa. Se hecho santo, santa kashan llega, no cans ejemplonta signanchespa. Por ejemplo, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Calcuta, Virgen María, paikuna ejemplonta manas no canches sigue suma, chipajmi imagen kunaka, yuyari nanchispa, y naspa, jay imagen kunata, pues kuna panaikuna, sumachta, respetuan kaunanchespa. Porque manan cualquier imagen, chukankuna, hermano evangélico, mana kankuna, rikunkichichu, mana kankuna creenkichichu. Sacerdote poder ninkascanta, Dios sacerdote man poder tocoscanta, chay sacerdote, que imagen taca bendicen, consagran. Entonces, manaña cualquier imagen que cachampas. Mana papá foto un general cachampas. Ashwampas, que cosas sagradas. Cancuna templo que a ver, culto que chispe, o no, chis salón que chispe, mai picha junio que chispe. Cancho, lugar kuna respetan a manatacho. Ñaupa testamento per caran, lugar sagrado. Hatun lugar, callaranta, ucupiña más, ucupiña lugar sagrado. Cancho manacho. Kami. Entonces, chay kunaya sagrado cosas kuna que kuna imagen kunaja. Manan no cans asoros un mancho, manan cans canaros un mancho, manan biblia nincho, hay capas Dios pa imagen ta prohibincho. Ashwampas prohibin mo kuna panaikuna Dios ta jena no canches happy kusuman ni suman hojo waka kunata, corimanta ruarospa ota bronzemanta ruarospa no canches ni suman ay kimi Dios ninches salvabaj ninches nes panasuma anchi chaca zapaj Dios ruacuy anchi me chaca prohibido por la Biblia ni que ídolo nespa ídolo taca Dios detestan ídolo ka falso Dios cambia ninki Dios menespa pero mana chicaicho Dios por ejemplo que hay por ejemplo no caniman que imagen darik que imagen chaponin nish o poder cheo nespa ni marik anchi chaca idolatra caima, ídolo yo paicha, porque mana quiera Dios chimacho, porque mana milagro trova mancho. ¿Rick? Entonces, quiera imagen ya, fotoya, ¿rick? Imagen ya, ella. Entonces, cuando ponen una anchita, mana entienden mucho, mana no canches, cuando ponen una católico, una canches, uma pavas cacho y macho, mana no canches, init at su mancho, ¿qué imagen? Dios cascanta. Mana no canches su mancho, ay, Dios ponen kipicación, Dios, jawariches, Dios, no es mana. Kika papel yagashan, pero 26 respetanches fotonta jena porque para Dios pajmaman, rik fotonta jena respetanches, kunches. Wawanches kashan chipas, acaso wawanches man Biblia de li waway 5 años na kangachin 4 años a ver li después no son manan. Ashwan pas rimasuman pero paikuna bolara ponga imat ki mamá rimon, imat ki papá rimon, pero imagínate imanangata. Ni son seca Virgen María mamanches saber Dios maman paica nes son seca entienden caco paicona paita Jesucristo nes son seca entienden caco entonces imaginan entendenco entonces chime importante manan técnico y macho imaginan taps idolullatan
prohíben Bibliaqa, falso Dios kunata fabricar kurankurik ñawpaq testamentopi anchillatan prohíben Biblia, manan prohibincho kay nisumam que decorativos kaniki adornanapaq munayta templopi karaniki otaq riki chaypi karan kirubinkuna templopi riki Salomonpaq ruwasqanpipas riki templopi karan kirubinkuna chay arca de alianza riki chay patapi riki karan chay imaginchakuna riki karan kirubinkuna riki ángel hina runa hina uyayoq anchikunata mana prohibinchu Biblia ashwanpas ruwachiran llapan qhatakunapi templopi karan junta imaginkuna chaypi warkuna panaykuna qonqurikuranku postrakuranku chay templo ujupi pero pimantaq postrakusharan acaso chay kirubinkunamanchu postrakuranku acaso católico runakunapas nuqayku postrakuyku namanchu imaginmanchu imaginpa ñawpaqinpi pero piman o sea intencionñi pimantaq qam yachanaykiya mana nuqa nisuma a ver imagenqa yuyarichiwaransi ya bacán pero qonqurikusqa imaginmanchu mana imagenpa ñawpaqinpi pero pimantaq umayri kashan hanaq pachapi kaq Diosman imagenqa ñawpaqiypi kashan imapaq karan yuyarichiwananpaq porque nuqanchikqa imi manapa apanasqa kashanchis chaqrapi negociopin haqayna wawaymi problema haqaynan kayna mana atikun aqna problema kashanchis indos umanchisqa maypiraq kashan pero huk imagen yuyarichiwanchis atencionta wajamanchis naspa qonquriykuspanchis hanaq pacha Diosman mañaykunchis imapaqtaq kay imagenri yuyarichiwananchispaq acaso nuqanchis mañakunchis aqndachu a ver Jesucristo kipi kashanki qan kipi puni kashanki nispachu manan nuqanchisqa imagen ñawpaqin bacán kipi kashanki imagen ñawpaqinmi mañaykunchis piman hanaq pachapi kaq Diosman ¿rik? Hanaq pachapi Diosman mañaykunchis pero imagen ñawpaqinpi pero sichus mana kanman imagen a ver es lomapi qangashanki urqupa antapi acaso imagenkuna kanchu si lo rindechu urquwaq imanawaqtaq rik chayqa mañaykullankipuné acaso problemachu kanman imagen amanata imagengachu entonces mana mañakushaqchu manan a ver hermano catoliconata qanqaway hermano evangélico temploman haykushanku wakin mamtachakunaqa manachi yachankuraqchu kunan tiempo católico runakunaqa mana imagenmanchu arrodillakunku señormanmi arrodillakunku mayqantaq chay señor niriki Juan capítulo 6 versículo 51 chaypi niriki yo soy el pan vivo bajado del cielo no hankani chay t'anta hanaq pachamanta uraykamuq t'antaqa chay t'antaqa nuqaq cuerpuymi nuqaq aychaymi nuqaq yawarninmi chisichus qankuna mishunkichis chayqa wiñay kawsayniyuqmi kankis nispa nishan entonces anchi t'antamanmi nuqaykuqa arrodillakuyku católico runakunaqa rik mana nuqayku arrodillakuykuchu imaginmanchu pero abueluchanskunaqa chaynata yachachiwaranchis pero imanasunmanta abueluchanskunata paykunata juzgasunmanchu imanasunmanta porque paykuna ni siquiera leytapas yacharankuraqchu ni siquiera leytapas yacharankuraqchu entonces paykunaqa waykuna panaykuna atisqankutachi ruwakunku riki atisqankutachi pero nuqanchis allinta iñispanchis estudiaspanchis bibliata estudiaspanchis mana imaginkunamanchu nuqanchis naysu arrodillaykusasunman qonquriykusasunman much'aysasunman velatapas emas k'anchaychasunman imagenqa chaypi kashan pero velatapas k'anchachikunchis imapaqtaq imata simbolizan imata significan Dios taytanchis Jesucristo taytanchis la luz del mundo k'anchay kay pachapaq nuqanchispa k'anchayllataq kananchis chirayku nuqanchis k'anchachinchis velatapas t'ikatapas imatapas churanchis porque pay kamaran chay t'ikatapas manachu nuqanchis nisuma imamunaymi señor kamasqayki nispa manachu nuqanchis wayquna panaykuna qonquriykusunman imagenpa ñawpaqinpi pero mana chay imagenmanchu sino hanaq pachapi Diosman yuyariruspa entonces chaykuna importante ama nuqanchis fijakusunchikchu ñawpa runamasinchikkunapichu ñawpa mamtachanskunaqa paykuna iminatacha intensqankuta paykunaqa ruwakunku paykunaqa evangelizasqa karanku aqna acaso paykuna escribirankuchu leertapas ni yacharankuchu aqna imagenkunallawan paykunaqa entendichisqa karanku hinas paykunaqa hay veces nuqanchis entendichiwanchis pero paykunapas allinta tapuyunkichaqa manan paykunapas creenkuchu kay imagen Dios kasqantaqa yanqan qan hermano evangélico ninki yanqan ninki a ver huk mamtacha tapuyri kay imagen punuchi mamtachay Dios niki nispa ninki manan hanaq pachapi Diosqa kashan nispa entonces imanaqtintaq much'ashankiri ninkiche imaraykuchus nuqa munakuni hanaq pachapi Dios kaqta y fotonta nuqaqa much'akushani nispa aha kay anchinan waykuna panaykuna nuqanchispaqqa entonces nuqanchis munakunchis hanaq pachapi kaq Virgen María mamanchista pero foton kashan much'ayta atimanchu porque imananmanta much'aysqaychu kan aturasqay aturaychay Bibliapiqa adurayqa sapaqmi Espiritupin adurayqa manan adurasqanchisqa rikukunchu wayqikuna panaykuna manan rikukunchu waykuna ninku ay adurayshanmi qonqurikuspan velata churaspan much'aspan mana much'aspaqa adurakunchu acaso qan warmikita much'aspan adurashankichu
Vuelata, a ver, tu tayaq ancha chikunchi laqayaqtachu adorashanki. Manan adorashankichu wallqayki. Cancha chikunki porque mana canchu cancha, porque mana luz cancha, mana pagaranki luz, entonces cancha chikunki porque chip cancha chikunayki. Agas arrodillacospa adorankichu. Manan adoraychu arrodillakuyka. Acaso a ver, haytarusunkiku, a ver, bolata haytachaqtiki canchapi, hinaspa, con qorsayki pasarinki. Acaso bolatachu adorashanki. Manan adorayqa qonqurikuychu adorayqa espiritupi mana rikukunchu qanllapin chay rikukun qanllapin yachanki chayqayta adorashankichu manachus concentrasqa señor qan nishanki señor qanta señor creykin qanmi Dios nikanki qanmi salvaj nikanki señor qan hanaq pachapi kaq anchimi adorayqa wayqi qan umakipi sonqukipi tukuy sernikiwan tukuy kallpakiwan qan iñisqayki Dios kasqanta anchimi adorayqa qan confiakusqayki señorpi confiakusqayki. Entonces, anchim adoray, akas pips rikun kachu. Pitaq rikun adorasqaykita. Yachanichu nuq adorasqaykita, nuq adorasqayta yachankichu. Claro, posturakuna kanya. Claro, mana nuq adoraymanchu mas munayta riki comparaspay, puñuspay. Nuq adorashaninas mana. Kami posturakuna cuerpunchaspas qonqoriykusunmaya. Claro, pero mana chichu, chi runaq adorashame nispa nisonman qonqorikuqtin, manan. Entonces, chita, waykuna panaguna entendenanchis, que Virgen María Mamanchis manta y Santo Kunamanta rimas panchis. Tapukuy kashan. Hermano evangélico kunapaj, hermano protestante llapan, hermano kunapaj, tapukuy kashan. Imaraykun mana rimankuchu paykuna. Virgen María Mamanchis manta. Imarayku. Chimanta kashlantaj, imaraykun paykuna, pakanko Biblia manta wakinta. Porque Bibliape rimashan Virgen María manta. Y paykuna pakanko. ¿Acaso hay caps rimankuchu? Ni tajmaniki Santa Isabel baj rimas kantapas, rimankupas tajchu. Che, que Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Anchita paikuna mana hay capas, remancucho. Padre nuestro zapas apenas son remanco. Entonces, walkuna poner mana no canches pacananchis, wakin parte ta bibliata, wakin parte ta monananchis, mana chi alin chukam walkuna poner no cabak. Entonces, che ya tapukuini. Hina katan walkuna poner una hokpiña, hokutiña, hok tema mandaña rimarusunchis. Ya, huk tema mandañata, huk urunakunaman pasari ki videota, ya, ki videota pasari, huk urunakunaman, rikurinankupak, hermanos kunaman, más que todo pasari, hermanos kunaman, wasajo junta, grupo kuna kashaniki anchikunanta pasari, hinas papaykunapas, munaita, kay Virgen María Mamansimanta yacharinankupak, porque mana yachachinkuchu Virgen María Mamansimanta. Kunan falta shawanspascha ejemplo, porque importante no canchispaj, Mamanchis Virgen María Mamanchispaj ejemplo. Que iminatachus causaran, imacondos ruaran, anchicuna humildad, por ejemplo, nishu humilde paeja, humilde warmi. Los chicos no cansi yachananchis, manariki con yachan si con el derecho, ashom yapanta Biblia man de yachananchis. Hina gasten con alguna panaguna, hoscotiña, o alguna panaguna, toparicusunchis, hoscotiña, ricunarucusunchis, o alguna panaguna. Chao, chao, hermanos, nos vemos. Dios les bendiga, Dios les acompañe siempre, Dios niños, samin chasun kicho, alguna panaguna.